Ja sam Ademir Parpović, tehnički direktor preduzeća Patriot, čiji je osnivač boračka organizacija opštine Bijeljina od 2001. godine. Organizacija boračka je to ona nevladna organizacija, ona je prelazila u socijalnu ustanovu. Ta kategorija ljudi, demobilisani boraca, ratnih vojnih invalida, i to jednostavno nije mogla naći uhljebljenje u tom trenutku, ne samo u Bijeljini, u bilo kom mjestu. I danas dan je to jedna velika problematika. Danas je kako zaposliti zdravog čovjeka, radnika, a da ne govorimo o socijalnom preduzetništvu, kojim se bavimo od samog osnivanja, o socijalnim slučajevima, koji jednostavno ljudi, ali ljudi koji žele da žive samo od svog rada. Te 2001. godine gradska boračka organizacija, tada opštinska boračka organizacija, prepoznala taj problem, gdje i danas taj problem, tu populaciju kako naći prostor za rad, jer da je kažem, to je populacija koja ne želi ničiju milost, kako kažu sadaku, koja jednostavno želi da živi od svog rada. Preduzeće prvenstveno zapošljava invalidna lica i bavi se komunalnim poslovima, jednom riječi, odnosno mi smo neki početnici naplate parkinga u gradu Bijeljini, kada je to bilo ručna naplata, danas je to softverska, moderniji način gdje danas vršimo kontrolu naplate parkinga. I među ostalog preduzeće, pored tih prepoznatljivo te usluge koje godinama već radimo, bavi se komunalnim djelatnostima koje dobijamo kroz tendere od grada Bijeljine, a to su održavanje zelenih površina, ulaz i izlazni puti pravaca, održavanje korta kanala Dašnice, riječke koja prolazi kroz dio grada Bijeljine, znači tom gradskom dijelu, čišćenje i održavanje tih zelenih površina obale kanala, zatim uređenje gradskog parka u Bijeljini, pranje ulice i trotoara. Imamo fotokopirnicu aparat u opštini gdje ste nam ustupili da možemo to fotokopirati, imate usluge zaposlenog radnika i imamo par radnika angažovanih u gradskoj bolnici Bijeljina. Mi smo u jednim trenucima preko Suraša zaposlili, u preduzeću zaposlili oko 200 ljudi, mimo naših ljudi, da bi napravili posle poplava čišćenje melioracijnih kanala uz obalu rijeke Sava. To su bili projekti ogromni. Tad su mi kao menadžment ovdje sami sebi ispitivali koliko smo sposobni. Znate, u jednom trenutku vam doje 200 ljudi sa birova. I imate takav zadatak da za 60 dana taj posao uradite za taj novac. To su vrlo bile rizične procjene, rizična odgovornost nas ovdje, da li možemo, kojim kapacitetima. Svi su vjerovali od nas. Od opštine koje, gradske uprave koja je vjerovala u nas, koja nas je predložila Sorošu, svima smo osjetljali obraz, sami sebi, a kroz takve fondacije, organizacije za koje smo radili, dobili smo i, mi smo obnovili, recimo, vozni park, dobili smo nov kedi, nov teretni kamion i veko, na te način smo obnovili mnoge stvari. O opremi koja nam je neophodna u radu, o ručnim alatima i tako dalje. Firma Patriot zapošljavanja ratnih vojnih invalida, mogu reći da je jedna od boljih firmi u Bosni i Hercegovini te kategorije. Ovo preduzeće zaista bi bio ponor za sve nas invalide koji smo inače svi u tim nekim kreditnim zaduženjima. Tako da u prosjeku nas 26 je stalnom radu, ono su po 4 člana porodice, to vam izađe negdje oko 92, plus imamo na određeno radno vrijeme i do 40 ljudi, tako da to je negdje oko 150 članova porodice. Ali evo, 15. godina mi postojimo pozitivno. Znači, nijedna godina nije naša bila poslova negativna. Ovdje istaknem da cilj ovog preduzeća nikad nije bio profit, kapital, uvećanje,
Naš kapital su ljudi koji rade kod nas. To su ljudi koji niko ne bi rekao da su invalidna lica. Po načinu i odgovornosti prema poslu, po obimu koji uradio u toku svog radnog vremena. Mnogi su već ošli u penziju za ovo preduzeće. Nadamo se da će dosta dugo da traje, da ću ja nekada iz ovog preduzeća otići kao penzioner. Mislim da i danas dan postoji dobra volja u okruženju, bar u našem gradu. A mislim, zašto i ne u široj okolini, regionu, u Republici, da ovakvih preduzeća bude, da se ovoj kategoriji ljudi pomogne, da se omogući samo da žive od svog rada.